Kao poslanik Srpske radikalne stranke postavit ću pitanje pokrajinskom sekretaru za urbanizam i zaštitu životne sredine. Tema je deponija, divlja deponija na teritoriji opštine Nova Crnja, tačnije što se tiče naseljenog mesta Radojevo. Deponija je locirana na ovoj lokaciji, meštani su nam se obratili sa ovom problematikom, zamolili su nas da iznesemo ovu temu i kandidujemo je kao jednu od važnih na sednici Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i želela bih da sve prisutne obavestim o ovom problemu, isto tako da od pokrajinskog sekretara u čijem domenu se nalazi zaštita životne sredine postavim pitanje da li je upoznat sa ovom problematikom i da li pokrajina ima ikakvu nameru da se upozna detaljnije sa ovim problemom i reaguje u skladu sa tim. Srpska radikalna stranka, odnosno konkretno naš opštinski odbor na teritoriji Nove Crnje je pokrenuo peticiju da se ova divlja deponija sanira i da se uklone njeni ostaci i ono što ona zapravo predstavlja. Sakupili smo preko 200 potpisa građana na teritoriji opštine Nova Crnja. Izuzetno su bili zainteresovani, kooperativni što se tiče ovog pitanja, zainteresovani da se reši ovaj problem, jer imajući u vidu da čak i radnici preduzeća, javno-komunalnog preduzeća 8. avgust Nove Crnje jednostavno nisu bili kadri u mogućnosti da reše taj problem, čak su ga ponekada i pojačavali time što su palili određene delove deponije i time su se neprijatni miris i dim i sve ostale štetne materije širile putem vazduha i zapravo nanosile štetu i kvalitetu života ljudi naseljenih na ovoj teritoriji, ali isto tako i poljoprivrednim usevima. Još jednom ponavljam, postavljam pitanje pokrajinskom sekretaru i generalnom sekretarijatu u čijem se nadležnosti nalazi problem zaštite životne sredine i interesujemo se da li su upoznati sa ovim problemom i kakva im je namera u skladu sa tim da je od hitne i izuzetne važnosti sanacija ove divlje deponije. Hvala vam.